chuan kan budget bera hi han soita ilangin kuminak akum thara kan budget tur hi tun kum kallai hianin hemi devolution of taxes kan ti hi cheng vai bel sa za somli pasari point pathum pariatin kan dong kim lo bani hei hi environment san kan ti chuan kumin chung hianin India ram pumpuya tax motora an inchut atling zo lo ni kan in sem thina khania kami chia tling khoma kha chuta tang chuan mo in be sei zat kha han chokin kan chan tur zat theu kamin han sem dia dia da state tin kha amaro chu amu tak tak kha lo tlem ta ka wangin state tin mai kha an motor ayat lem khan an chokruala min kap ta fikani kaini hi vaibel sa somli pasari point pathum pariat in min kat ve ha kha state zong in kan ton tlan vek ania kha khanin kan din mun hi engemaw chuna har san namin siam ani tichuan kum thara somni paruk somni pasaria kan devolution of taxes kan don turakha 0.5% atangin 0.564% in alo pungta awai hianin crores sangriat zaruk pariat point bial pariat kan mudona apun nahi athanem khop maya nuai singkwa sang sari zaruk somriatin apung don ani chu 12.80% ani amaro chu devolution lama kan chan that viau lai hian deficit grant kan ti mai PDRDG kha alo top ta then health grant kan don thin po kha top ta ami deficit grant kan ti chu kum tin kan dong klem tiala atop ala ti top tur ro man khan rim shima tu na hian anon ti top ta chu kaini Mizoram tan chau ani chuang lofa apum puin hei chu ti top alo ni ta kha khan kum danga kan sumlu na lian tak pakhat kha ati bo ta ni chu kan be se ang kan phalo na tur pakhat ania chuti chung chuanin chia khanin sema hian kan san ema wangin apumpuya chuan vaibel che zasari samriat point pariat bill in kan lapung tho don ani kumin kan budget a hian chu alo mong khom maya ti chuan hemi chia kananin sem devolution of taxes kananti hi India rama hian state som palin an ngayan o phak lo ni an tlan yam state som palidangin apa ngai kan khuma 16 finance commission recommendation atang hianin chung azad ve in ngayan o zolova azad ve ero chu kan pung thunga apung zinga chuan kan tel mai nilovin apun san ber nahi India ram pumpuya amusang ber gain ring antia chuta chuanin palina kan hol phak ni India ram pumpuya sumhu thaber palina kan han thleng thei pastian mal somero pui tak nin country ani chuan saski hi kan sumna lian ania saski hi chu tuna rul pongai lo pung pom lo kum somnga nuwa rul tur khania ei chu atam theyang perdon kha kan du vekan state tin kan in tlan sia ka amar chu hemi kan don tom pole lo na ni ve mio wang kan label lam pang chu alang sang ve zela ngati label wanga ve hanin ti mai kha ol ve wa saskia kan hu that khan ka label o sanga alom lam ani zok ti kha kan soidwa ti chuan kan hu to song hi zariat samruk panga point pasari panga crore ei kan dong to eta hian kan ria ta kan do chu saski part 1 hi chu state zong in kan dong ani adon dan tura an cho chuang khan kan dong top maya abba hi chu minin tan siak tir ta pat dang ai chuan lomman ati tha ten lomman an hu tur khan siam ta chu tiang lomman chu kan dong tha em mai hi
kan lom na ani a hei part 4 hian capital expenditure ram mason na rural atana poisa kan da nem le kan man nem awangin lom man kan mu hi Bible sia za som ko pakwa point pani pasari ani hei lom om kan ti khop mai hetia zuk dil chwa le zuk nen po ni chuang lova ram mason na rural buat sai na lama kan tho thana wanga min pe ania alu le ani in part 5 no hian mining sector reform antia heta hian hemi kan geology and mining department lam tho chu ani ve thunga ta hian in Bible chiza loman incentive kan dong boka in part 7b hian agriculture department tho that ani thunga ta khan digital infrastructure antia chumian ti thatawang chuan crore samruk kan dong boka part 8 hian in urban area reforms land reform kan kalpuina kan revenue department lampang tho that azar kan don hi crore sam panga aombok ani tichuanin khang zoza incentive kan andong thei kha kan lom em maya kan sarkar na thokte thorim nazar an tranem ngai nazar ania an chunga lom thu kan soya tin kha mai khala ni lova tun financial year chunga khan incentive don tur basic kan la nia chu part 9 noya sum mandan financial management akan ti thatawanin efficiency in financial management anti top maya ta hian crore thum somnga kan basic mek ani tun mar thla aral ma hian hi don man kan in basic ani hei alom om le zuala sum in mandan adik lo chuti khati hauren ngai kum khwa thin kha voina chuan in financial management efficiency lomman heti sat kan andong thei hi abik takin kan finance department ka tho pui te po an chunga ka lom tak meu ani tin part 10 noi hian urban planning reforms antia heta kan ti that awang hian crores al somli le pathum be sei me kan da nei boka part 10b atang hian ease of doing business lama kan ti that awangin Bible cha som patni kan la be sei boka tin incentive ni lo ahrim thrima CSS scheme atanga part 3 noya ladon belle tur kan be sei hi crore somli le pariat point pani panga kan nei boka tichuan avain tun financial year chunga don belle kan be sei hi crore zaruk somnga le pathum point pani panga atlinga ei kan don man le chuan tun financial year kalme ka hianin saski nuai atang rengot hian crore sangka janga som pakua an dong don tina ani ei alom om le ani then revenue deficit hi kan neya nisina ka soitong khan sangni somni panga somni paruka crore za lai somni pasari ngot mai kan don tura da to sa kan don lo wang khan revenue deficit kan nei phata ani amaro chu ti chung chuan kum thar lo om tura hi chuan revenue deficit hi kan nei don to lova surplus kan tum chodona revenue surplus kan nei apun na tur hi Bible che zathum som tum paruk point pakwa pathumin apung don ani chu apang ngai anga chuanin kan performance a tha thlauta mar chu khati zat kan don tur kan don lo wang kan tla fual reti na mai nia tun kum local tura hi chuan tiang kan zimar chole don ani tin kan GSDP hi apung chhozela a figure hi chu soi lovila tuna apunna tur hi 10.85% in apung chhodona then Kaimani states on revenue kan hanti tax revenue le non tax revenue
hi apung chawe hret zela tuna hian apun na tur hi 5.48% in apung don ani tin fiscal deficit hi kan soile anga kan sarkar tir khan kan GSDP hi kan ringlel ani GSDP hi enkim maite funga manania GSDP kan zia lan tam chuan kan fiscal deficit kha atem kok mai ni amar chu kan GSDP atak niam chuan kan fiscal deficit kha khami percentage atanga chu da ne wang kan asang le ok maya kha ne wangin hoi sen takin nikuma keima ni pol budget kan han ti ve tang khan mani le mani in bum he thalo data le figure kan ti reng ai kan statistic hi adik chuan atang kaya adik lo chuan mi amislead na sa theye mema mani le mani in bum na nia ke ni hi chuan iti dik na mangu kan tia hoi sen takin kan ti dikani kan GSDP kha ti chuan khami kan ti dik awang khan kan fiscal deficit te chu alo lang sang don ani ti kha kan chiang renga ma se kan tuar nga mani kha ani ni ro se adikin bulitanang kan nihna ang hian ilang tlang ngamang hetianga dik si lawa din hun thadeu oma inda thachuang si lawa tak kha adik lawani kan tia chuwang chuanin kan han ti sang ta kan han tin yam ta duai ni kan GSDP kha chumini wang chuan sang ni somni panga somni paruk BE hian 4.58% laika kan fiscal deficit cholo ni kan target ka 3% ani kan achieve zo talo ni ma se poi kan tilo kan ni na dik takalan kan do chuan don kum thara hianin 3.81% in alo tlaniam vele thung dona ti chuan nakuma chuan tlaniam chho vele zelanga kan sarkar chung hianin a target 3% hi kan achieve man dong e don lo chu til soi har tak anianga ma se achieve ramte kan tum don ani tin har sanamin siam tulian deu mai chu committed liability ania committed liability kan ti fo hi enge kan ti chuan sumbu na tur duan sa po omlo aman na tur duan sa po omlo wa chu tiang eng maru man sa omlo amu na tur mo aman na tur mo hi duan sa kan nei ve ka department ni chu po om si lowa thil wa leite supply order pek te chu tiang om si lowa work order in pek te a work order chu soilo work order po tello var bala na in pek te kha committed liabilities kan ti chuania kum sang ni som pariat atang khan kha lo tling khomani tukina sumdong pakhat chuan miron bia committed liability hi keipo noi somnga min la pek lo in la nei ni aron ti ni kha kan record ta chuang reng lova kan sum le pai ma je kan siam na khan kan chu tel thailo reng ne kan hriat lo thilani wangin ma se local le duai mai thina chu tiang chu ti top kan duani ke ni hi chuan kan tram chung hian kan ti top theng emo ei hi leibat ti pungtu ania kan expenditure kan hriat haulo ti pungtu ania PWD hian chu tiang committed liability chu nuai sang khazani samriat pasari ania rul bang hi nuai zanga samriat le pathum ala omani PNE hian nuai za samriat patni kan clear to nuai sang khazani samruk patni clear le tur kan nia hei kum ni chungin kan clear thei kan in be sei ani PH ya phejon tam khom maya kan pek to hi nuai sangli zariat somli panini kan pek ma ba ki nuai sanga zariat pakhat ala omani hei kum thum chungin kan sarkar chung hianin arul zo kan tum ani khati zat kha sarkar ma sain dem le thina hi kan intia ei kum sang hi le pariat atanga khatiang work order mu mal po om lo na lo in tho tir bil om si pek si lo tling khom khani tani work order om po lo ni sengin budgeta provision mu mal om chuang si lo ti ngot ang si indu sakna thil te po henga hian atam mel ani chu tiang chu khati zat kha lo om ta
แห่งฮีเกนี่ส่วนอ้วกอ้อนเตลวันทอเตกันอ้อยเมียตลอดนี่ส่วนบางส่วนขัดยังการทิลชุดน่าปอเตลเทลขัดยังจีขัดจูcommitted liability ฮีที่ตอบตุมินมากันละโดนะให้มีอันดิกตัวเฮียนปุติบิสยาหูเฮียนิน study team กันดินเงยส่วนอันนี้ส่วนอิน suggestion นั้นเสียมา inventory management system มูมาซอกในง่ายนี่อันเดียบุงเลยนั่นเลย reporting system พอมูมาซอกเสียง่ายนี่อันเดีย SOR เลย DPR เสียมดานพอทรซอก department ฟังดีดานฟังด้วยละวินอันว่ายอันมันตันตัวจงแต่พอสู่ด่วนง่ายนี่อันนั้นเดียสุดที่ส่วนอินมากันละเมกอันนี้